akho aye memezela nazi imoto ndamafoza ezulu ngizocela ukubingelela ihameni yonke kaNkulunkulu ushembe unyazi lwezulu amen ngiyinganeke ngithema ngibona umbhobho uhleli ngase ngishawa ulovalo ukuthi umbhobho la ekhaya awudingi amen ngumfana omncane wasemzini mkhulu emazizini esibongo ngelinye ilanga kwake kwenzeka lokho ngesikhathi senkosi ilanga lamalanga uma ubhombela sitimela samampondo lishintsha ibhantshi uthi ubaba wahamba ngelinye ilanga wayeseya kwakhona yakumemezela eradweni uma efika ubaba lapha kwase kwakhona umuntu omnyama owayekhona nje kwezinye inkonzo uthe uma efika lapho wathi baba uwe yini ushembe wathi ngizwile ukuthi ubaba wakho akasekho wathi yebo kunjalo wayesethi ngoba wena ufundile futhi wena uneziqu awulishingani lebandla likababa wakho uhambe uye kwezethu inkonzo sokuthatha siyokufundisa ube suphatha ezethu inkonzo wayesethi ngoba ibandla likababa wakho linalabantu abangafundile futhi ibandla likababa wakho abantu abakulo babhinqa amabhishu wayesethi futhi bayaphuza futhi benza konke awulishingani lebandla wayesethi uNkulunkulu usuqedile wathi ulo baba wathi hayi ukuba nabelungu babe bengabiyeka utshwala naManazaretha angabiyeka utshwala wathi uma nabelungu bengayiyeka imithi nabo abantu abamnyama bangayiyeka imithi ngase ngikhumbula lo daba ukuthi uNkulunkulu mangaba wayengazange asifele wayengazange asilwele ukuthi angaliyeki libandla noba sebizwa ama-American ngabe sikuphi namhlanje ngelinye ilanga uNkulunkulu wayephuma ngaphaya ngaseningizimu ilanga lamalanga ngesikhathi uNkulunkulu ezodlula umfuleni uthukela wayesethi ku-driver driver ngicela ume la emfuleni uthukela ebridgini kunento yami la ngaphansi
komfula. Wayesehla uNkulunkulu engena mayefika ngaphansi komfula wafika wathola intombazanyana nje incane ihleli idlalisa izinyawo ifake emanzini. Uma efika kule ntombazanyana encane wathi mntanami, wathi uphi umama wakho? Wathi umama akekho. Wathi ubani igama lakho? Wathi angazi igama. Wayesethi mntanami asahambe umama wakho akekho ungenela ngenhle enkomponi. Uthe mayesuka uNkulunkulu esimkhonzayo omuhle uShembe wayeseyithatha ingane oyayibeka emzini waseJudiya. Kanti ngelinye ilanga uNkulunkulu uzohamba akhumbule athi ake ngidlule lapha emzini waseJudiya ngiyobheka into yami. Uma efika emzini waseJudiya afika magenjana ingane yayisithola abantu abazoyifundisa okungayikhona ayikufundisa umzali. Bayitshela lokho abayitshela kona yasukuza ingane, yasuka ingane yenza lokho. Kanti uShembe uNkulunkulu ubeka into yakhe lapha eJudiya. Wayeseyiqamba ingane uShembe wathi mntanami uGebeleweni. Yilapho la kavela khona isihlabelelo sithi Gebeleweni, ngoba uShembe wayetholele lengane phansi kwebridge owayeseyibiza ngoGebeleweni. Nganamankentshane esonto, mankentshane esonto azoyibona ingane aseyonisa ingane. Uma efika ngelinye ilanga uNkulunkulu eseyobheka into yakhe emzini waseJudiya afika athola ingane ayikho, abuze komama ukuthi uphi uGebeleweni. Wase kuthiwa hayi uhambile uyotheza kwaze kwashaya u7 la kwaqala khona isihlabelelo sikaNkulunkulu esithi buya wentombi uNazaretha uGebeleweni. uNkulunkulu ngoba eseyithola ingane isiyonile, kanti uNkulunkulu uzothi ngesikhathi esemhlanganweni kaJanuwari entabeni abese ukuthiwa ingane isidlulile emhlabeni, ingane beyisikhulelwe. Lamafazi ezulu ngiyingane encane, ngiyacela ukuthi uNkulunkulu ngingawuthandi lo mbhobho, futhi lo mbhobho ungangijwayeli. Ngelinye ilanga kunensizwa yalala lensizwa ithe mayivuke insizwa ekuseni yavuka nobaba wayo yayibone umzimba wonke ugcwele igazi. Iyasithi yasethi ubaba athi umntana wathi lo edensizwa baba ngoba sikubone ugcwele igazi ngabe kwenze njani? Wathi ngani yami, wathi woza ngokubonisa lapho la ngiphuma khona. Wayesemthatha ehamba naye, uthi la endleleni kwakunabantu ababehamba bethetha behamba bekhombisana ngaye. Wayesefika endaweni eyimatshe wafika ngena khona ematsheni. Mayengena ungena kabuhlungu, mayengena inyama yakhe iyesalela ngaphandle. Wayebuza ukuthi hawu baba kwenze njani na? Wathi mntanami yabona kulamatshe esihleli kuwo safa kwawuwe. Hawu baba ngenzani? Wathi hayi yazikhumbula zonke lezi ingane zabantu, zayintombi zabantu owazona zingaphi? Uyayikhumbula? Wayesethi omunye zu9, wathi zonke lezi intombi nalezi ingane hamba ufika ukhipha inkomo nembuzi ugeza umuzi ukuze ukwazi uba nabe usuyaganga. Nkosi ibusini ngizule, amen. Sifuna indlela ngiyikhetha inkosi yasebuhlima amaNazaretha unyazi kwezulu, amen. Ubaba wami wathi ngowesifiso singaba wamagubaneni thina. Ngiyacela ke nami uNkulunkulu uShembe
ngalomzuzu ngoba sinikelele ithuba engipha amazwi nje elilodwa noma amabili kulabantu bakhe abangaka abaphuma emizini yabo bayishiya nabantu abadele konke kade fanele bekwenze kodwa wathi uNkulunkulu ngalolu suku nizoya enkonzweni ngosuku lweSabatha niyodla ukudla komphefumulo. Nami ngiyacela kuShembe amazwi nje amabili bephila abantu bakhe. Amen. Mama, kungani ubaba athi nguSifiso? Kungani ungabuziyena ngoba usukhulile mfana usho kimi umama? Ngithi ngiyasaba ukubuza. Ngelinye ilanga mhlawumbe ngaba nesibinjana esincane. Baba, kungani uthi nguSifiso igama lami? Ethi hayi mfana, ngoba ufuna ukwazi ngizokutshela. Ngithi uyabona, ngithola amantombazane mina kakhulu, umfana ngaze ngimthole. Ngokuqala wena umfana. Yebo baba, kwakuyisifiso sami ukuthi ngithole umfana. Ngangibonga lokho ukuthi isifiso sami sifezekile. Mayibonge Nkosi. Mase ngihlaziya lento sengilenkolo, yikho lokwakusho baba impela. Kodwa okunye ukuthi ngelinye ilanga kube khona umuntu ozomthethela amacala akhe kulenkolo. Njengoba sila kufanele singakhohlwa bantwana bakaNkulunkulu ukuthi kunabantu abazizalayo esizobathethela amacala. Ngiyaxolisa sekuze kuba ilenyanga, ngenyanga ephelile angithi ngizoyixoxa le ndaba kwasho ukuthi isikhathi ke kunzima nakufika la embhobhini nami ngiyasaba. Besihamba ngezitimela la 2006, 7, 8, 9, 10 koze 2019 mengaphosisi meqedwa nje itimela kufika le nto le yaba khona. Ngelinye ilanga khona insizwa iyasiqula, sinensizwa yakaChonco ngenhlanhla ke nokuthanda uNkulunkulu ikhona la ngemuva. uGambushi ingiyangapha MC umfowethu ke. Lensizwa le ithwe insizwa niyakhuluma impela la esitimeleni uShembe uNkulunkulu. Sithi yebo mfowethu siyaqinisa lokho. Thina ke insizwa lezala isandane heze. Ivangeli mengabe sixoxa la etimeleni kasike sime lapha etimeleni sithi madoda ke silungisane nje. Unenkulumo la efanele siyipress kakhulu abantu noma bengathini. uShembe ungazi ungamnciphisa. uShembe akusumprofeti, uShembe akusumprofeti, uShembe uNkulunkulu. Thixo lo esikuye. Mengabe likuhlula lelo gama ukuthi uShembe uNkulunkulu usaba, yekela abanye bazolisha abanye. Sekuyisikhathi manje sokuthi sitshela abantu ukuthi uNkulunkulu ihlala naye. Unyazi lwezulu mayibonge Nkosi. Lensizwa ithi wensizwa nginenkinga uma wami ongizalayo njengoba ngimdala kangaka angitshela isibongo sami. Awuna yini ayisengikhulume naye isikhathi eside sengiyabona imphatha kabi futhi lento kwesinye isikhathi kuyekhali. Yindaba angazi kodwa nokuqinisa lapha nginokunizwa la esitimeleni nithi uShembe uNkulunkulu ngangisiza bese siyambuza sinoGambushi lensizwa mfowethu uhlala kuphi? Ithi ngapha koGrasmere. Sathi abomo uhlala kuliphi iside? Yasho athi mojamba nje isiporo kunethempe lapha ya shuma lwakho ntini wangapha eMnambithi. Ngesabatha uhambe uyokuprova lokho uNkulunkulu uShembe ngangisiza. uShembe ngakusiza kahle mayibonge Nkosi. Nabangenela ngaphakathi bengenalo ithemba kahle hle. Hayi sikuNkulunkulu unyazi lwezulu. Lapha abantwana bakaNkulunkulu lensizwa le yaya ngempela ethempelini.
sesixoxelwa yiyo ngelinye ilanga. Ithi ngihambile izinsizwa. Hey kanti uShembe ubani? Ngithi sithi ngani? Ithi lensizwa lena ngihambile ngitheme ngijampa nje isiporo ngigibela itebhisi ngijampa ngayabona amaNazaretha lapha ya kwasekuqhamuka omunye ubaba wayengcola ngcolile nje. Lo baba lo waseqhamuka angazi waqhamuka kusiphi isikhala wasethi mntanami uyaphi wasethi hayi ngifuna indawo yamaNazaretha wathi ngiphelezele labantu bakhonza mina la uyakubo. Bakhonza wena kanjani? Wathi labantu oyakubona bayakhonza mina. Wasefuna ukungibamba lo baba ngase ngixwaya ngoba lo baba wayengagezile kahle hle. Ngicabanga ukuthi iphala. Abanga ukuthi umuntu uzongibamba engenzakalise. Uthi kodwa kwase kuvuma enhlizweni wangibamba ngesandla sahamba naye wazongibeka esangweni. Ngamukela abanye obaba ababedraya nje ngiyabona amaphoyisa njengoba ekhona nalapha ekhaya. Mebe ngibukela labo baba base bangifaka phakathi. Khumula icathulo zoguqa lapha uthi uNkulunkulu cela ungivumele ngingene endaweni yakho engcwele bese uthi amen. Ungaceli imoto esangweni uyezwa uthi basho kanjalo asokwenze njalo nathi mayibonge inkosi. Ithi lensizwa abantwana bakaNkulunkulu sasonta wensizwa sasonta kwasekuphunywa. Uthi mase kunikeliwe ngase ngicela ke nami uShembe ukuthi ngilayeliwe insizwe etimeleni zithi lo uNkulunkulu uNkulunkulu impela nami ngizocela ukuthi engivezele ukuthi ngingoka bani isibongo kwathi inkosi ikusise. Ithi lensizwa mayikhuluma bayingcwele ithi hawu ngithe sesixoxa nje ngaphandle ngoba sekukhishwa nje ukudla. Ngase ngithi baba nimbonile lo baba engihambe engidonsa la ezongifaka la bathi cha akekho noyedwa wathi umbonile ngathi hawu amaNazaretha wanamehlo yini. Bengihamba nomuntu ongibeka labathi hawu uhamba nomuntu wedwa phela asimbonanga thina. Wathi lo baba uthe uNkulunkulu yena nimkhonzayo la. Amen. Hayi amaNazaretha amokhuluma umuntu abangayizwa kahle bavele bedonse isihlabelelo bese bethi awusitshengise badonsa mebabheka la esihlabeleni badala baNkulunkulu mebheka lensizwa ithi ngakhali inyembezi ngakhomba nangowesine uNkulunkulu uthi ngoma yibonga inkosi. uNkulunkulu abantwana benkosi walandela umfana oguqile emnyameni ebumnyameni nangalanda ebumnyameni ngangithandathanda ukuxoxa le ndaba ebumnyameni kuze ngabe nje abantu abangazi. Kodwa lensizwa abantwana bakaNkulunkulu uma ngabe ixoxa ithi nangu lo baba yakhala inyembezi wathi inkosi uthingo yathi utholo baba nikhonza yena la ekhaya. Wathi ngizokucela ngizokuthola. Hayi amaNazaretha akunika ithemba ke. Athi ngangempela lokucela izokuthola ngahamba. Ithi ngitheme ngihambile ngathi ngilele ebusuku kwafika umuntu wathi uShembe wangithatha sasuka eGrasmere saze sayeZola. Mesifike eZola wasethi ehamba nami emkhathini wathi wabona lo muzi wathi yebo wathi kini la khona ubaba wakho wathi yazi ukuthi kwabani lapha wathi phela thina boShembe into oyicelile sikunika yona. Ikwabani wathi ngalishaba ubaba wakho ulishaba mayibonga inkosi. Hawu lensizwe yathawu ngingokalishaba wasethi ungadideki-ke mzukwane usuzobheka uyabona sisuke kuphi sihamba kuphi sasafika ubaba wakho ungokalishaba wavuka ekuseni waxoxela uma wakhala angazi babe bangeni labantu angazi baye behambe bebanga abantu ke kuhambe kubangwe la angazi uthandweni kunjani kenzeka nathi sasiqale laba sigcinana laba azi ukuthi bangani kahle noma mhlambe suka ngakabi ubambo kodwa ke ngelinye ilanga uNkulunkulu engathi singaya Shembe yebo ngikaniwe leyo kuganana ngizwa kahle ngikaniwe uMasibanibani noma ngikanile kwaSibanibani
ngiyacela baba noma kwakungalona ubambo lwami kuthathe kuba ubambo lwami ngoba kuyenzeka abantu phela behlukane kade sebehleli phela eminyaka akwazi ukuthi uMessi Sibani noma Stebani behlukana abantu nibangana hayi angisamfuni lona yini hayi angisamfuni ninengane ningangaka hayi angisamfuni kwakungalona ubambo lwakhe ungani singayiwonya ezini lezulu baba siyacela baba ungiganile lona naye ungiganile nami ngigane uyena ngiyacela Nkosi kusase kuba yilona ubambo lwami ngisheshisa bantwana benkosi ihamba indaba yalensizwa ithi lensizwa lo uNkulunkulu uma wakhala uma ngabe ekhala umalo ngamtshela futhi ngahamba ngacinga ubaba nganginothando nje lokumazi ubaba ukumazi nje uthi ngahamba ngokulayelwa yiphupho ngafika eZola kulapha ngakaMagubane emathayini mawufika nje ukuthi kaMagubane emathayini bese ungena kwesinye istrati sengiyasikhohla istrati sakhe ngoba sengiyazi khabo lensizwa sengikhuluma ngomuzi nje engakuthathe ngikufake kuwo lensizwa lena ithi ngafika ngamthola ngayikhuluma indaba yami ubaba wathi kade ngifuna wasuka eGrassmere wangihlawula wasengihlenga ngahlala kithi mhlawumbe iyo lento ebangwayo ukuthi sizohamba koma maybe ngasitshela izibongo zethu obaba bethu sosithola ubaba nje onamandla bese yangithatha mhlawumbe yiyo le uthi wangihlawula ubaba yonke into yafuneka kithi wasengihlenga ngagcina sengingaphezulu kodwa ngiya kuma ngoba uma wayese nomunye ubaba ehlala na ngagcina sengikithi ngokuthi ubaba wangihlenga leli gama lokuthenga likhe ezulwini ukuhlenga uthi ubaba ke wangihlenga ngaba sekhaya kithi kwahamba isikhathi njengoba ningibona nami sengimkhethile uNkulunkulu ngiNazaretha wensizwa mayibonga Nkosi kusho lensizwa yakhonza lapha lensizwa ngikhumbula sisine naye esikoshini ngelanga ngithi fanele ngiyogida nami seyixoxela sithi hayi kuqalwa la sasina naye esikoshini esibovu saya kwesimnyama esibovu sapromothwa ke thina bayakhumbula umfowethu uTembe sahamba sapromote bayakhumbula uNzuza bayakhumbula uBhuti Masimuni kwathiwa phumani manje kwesibovu yani kwesimnyama sasina futhi nje kakhudlwanyana nakhona njengoba sesingapha kuleli cala senjobeni lensizwa sasina nayo ngelanga ayizwa lensizwa ithi yogano ngangikhona lensizwa yokhetha intombi khona lapha ekhaya eJudiya lensizwa yasibiza sinogambushe sasimisili yoshada nayo lensizwa lo waseMpumalanga uMakotwayo uMswati lensizwa yasibiza sasikhona lapha eZola sayimisa lensizwa namhlanje lensizwa inomuzi iyazi ukuthi ngiyakalishaba kungani singalibabazi leli gama lenkosi uThingo uNkulunkulu uShembe mayibonga Nkosi uNkulunkulu webantwana benkosi nami sengehlela ngenzansi khona nje into embili akafunayo ukuxolelana nokuthandana bekungani mfowethu noma dadewethu ngoba mina nawe sonana kungani singaxolelani ngoba ngempela siyezulwini uyezwani dadewethu yakhumbulani ngugxoba cela ungixolele pho kungani wena owaxoba umuntu ungaliceli nje lo xobo khona into engasuka kuwe yokucela nje uxola ayikho into engalimala kuwe ukusithwala ngeke kusise ezulwini asithetheleleni bantwana bakaNkulunkulu into efunwa yilo uNkulunkulu owalanda mina emalapha phezulu ngangiphansi ke mina le eB2 mefika lo uNkulunkulu ethi mfana fanele uzokhonza kuleli bandla lamaNazaretha abantu bakini bakufuna kuleli bandla uyeke imkhuba emibi wathi mfana musufike kuleli bandla uyabhincwa kuleli bandla uyangizwa ngathi Nkosi yinke ngibone nje ngingasabhingi into sengijwayele uNkulunkulu engithethelele wathi mfana musufike kuleli bandla uganwe usine kuyasinwa kuleli bandla kwenziwa lokhu nalokhu ngiyakubonga uNkulunkulu okubili ko10 sengikhona engangakwenza ko10 okunye kuyangehlula ngiyacela ungangehluli uNkulunkulu ngiyacela ekhumbule indoda engizalayo hey
angazi imbuzi sengihambisile zingaka livuke futhi amanye amacala amaningi madoda lamacala esiwenzayo azosivukela angazi imbuzi sengihambise kusheme ngithi kuvuke linye amacala lendoda lengizalayo engathi uNkulunkulu nabo mama ngale abasebancane bengawenza amacala azosibopha impilo yethu iminyaka ngale khona abantu mangabe wenza icala elithize uhlala 20 years ejele ngale moyi Nazareth 30 years othi ngilisho lelicala lokuhlangana nje nomkamuntu uyindoda 20 years mongasonti moyi Nazareth ngobuso uhamba kuleli bandla 30 years ngale uvalelwe nje kodwa lokho asikuhlawuleni senganene kwethula kwethuna lo nkulunkulu cela nje sithandane ngempela abantwana benkosi singaphithindani Nkosi busabezwile amen ngizocela uqale memezele le moto sengikhonga ingilosi Zawucela ngevesi elilodwa ku28 uyeza umhlawumbe uyakuma ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni unyazi lwezulu amen Manazaretha ingcwele ngiyazi ukuthi aningazi nonke phela lapha kusizibeni singamamiza sibongo ngwakwandebele enquthu Manazaretha ingcwele sihlushwa uvala
uShembe izinto akazenza kithi kufanele ngabe sihlale sixoxa njalo ukuze nomuntu ofike nosizi la ekhaya abe nethemba lokuthi uNkulunkulu ukhona la futhi uzomsiza. Manazalethu uShembe akusinto yokudlala. Futhi uShembe Manazalethu ufuna ukuhlonishwa futhi ufuna ukusatshwa uShembe. Njengoba sibhalela nje kulezi ihlabelelo zakhe izinto akafuna ukuthi sizenze. Kubalulekile ke ngempela ukuthi umuntu nomuntu Manazaletha ayikhuthaza ukuthi ayenze into eshiwo uShembe. Ngoba uShembe akadlali. uShembe uNkulunkulu. uShembe mina ngambona kimi ukuthi uNkulunkulu. Ngoba kwase kuphelile ngami. Kodwa uShembe waphinde wangiqala phansi wangenza umuntu. Nami sengiyayibona futhi ukuthi hayi sengumuntu nami ngiphakathi kwabantu angisayinyezi ngoba ngiyabona ukuthi ngumuntu ngezwe uShembe. Uthi ngolamakhosazana. Batwana benkosi wathi ngelinye ilanga ekuseni lapha ejele sakhetha inkosana ukuthi eyayindala yakwasengikhohliwe senginesikhathi izinto zalapha ngifuna ukuyicabanga leya ndawo ngicabanga. Sayikhetha ukuthi yosimemezela isonto. Theke siguqile ekuseni nje. Menyezwe inkonzo ka9. Bona enye insizwe yawa lapha gilekete. Siguqile. Akukhulunywa ke la uma ngabe sekungena inkonzo kuyathulwa nje ayiphinde ivuke lensizwe singene etempelini. Kusonto kuze kufike emaphetheleni enkonzo siphume etempelini. Hayi sesiyayibuza ke lensizwe. Uyayazi ubaba uNkosi lo osebenze ejele lo uGogo. Wangifica khona mina sengibhantinta. Yindoda kwenze njani buyiswa yini? Ithi le ndoda qhamuka ukubhombela wangidabula ngempama wathi ekaba lenkosi engiza kuyo ngibhema insango. Manje sengiyengidideke Manazaletha uma ubona Manazaletha enza nje zonke izinto esontweni uNkulunkulu akayikhuzayo ukuthi singazenzi kodwa thina sizenze. Manje angazi ukuthi noma mhlawumbe sifuna nathi uShembe azasidabule ngempama. Ngoba phela uShembe Manazaletha akusinto yokudlala uShembe. uShembe Manazaletha uNkulunkulu lapha ngakithi leli bandla futhi alifuna ukuphaphela. Ngiyangibuke nje abantu sebangijoba inhlansuthi sasingcolisa kangaka nje phambi kaNkulunkulu nakubagcotsho. Ngendaba yokwenza yokukhuluma izinto ongafanele ngabe siyayikhuluma. Kwake kwenzeka lapha ethempelini lakithi. Ngoba inhlansuthi uma isifuna ukugcotshwa iyalwe ethempelini ayithuli. Uma isifuna ukugcotshwa ivele ivukula. Lapha ethempelini lakithi ke ekhaya sengiphumile nje ejele. Ngasanda kuphuma enye kusho ukuthi inhlansuthi ke yangenwa lesifo ke sokulwa nabagcotshwa. Lesokuthi umgcotshwa hayi noma akafanele ukuba umshumayeli njengoba nje nala kuke kwenzeka abantu bavimba umshumayeli lapha sasagcina singcola sonke nami engakaze ngenze lutho ethempelini ayikho into engangayezembi mina uShembe ngiyamazi ukuthi uNkulunkulu futhi ngiyamazi uShembe ukuthi uyashayana abhidliza ithempeli inhlansuthi xosha umshumayeli uthi angabikho ethempelini ngoba engafanele ukuthi abe umshumayeli. Leyo nhlansuthi ayiphambili kulowo msebenzi ayilalanga ngalelo langa. Kwathi ntambama ngalelo langa eSabatha kuthiwa yabiza izingane zayo. Ngeke ngisho isibongo ngoba phela inkonzo kaShembe ngazi ifonela uthi ubuthini lapho. Yabiza izingane zayo yathi ningamdeleli bathi abamuShembe uNkulunkulu. Ngakusasa kwasisimoshana yahamba ebusuku emhlabeni ngokuthi yayivimba umshumayeli yadiliza ithempeli likaShembe.
lento manazalethe kaNkulunkulu ngicabanga ukuthi uma unawo amehlo okubona uyayibona ukuthi lento enhle kangaka ngaye umuntu ngiyangizwe nje mina abantu bethi hayi bezizinhle intombi zasemhlabeni abekho abantu abahle njengamanazaletha abafowethu yebahla abantu bakasheme nami ngeke ngizwe nje umama wakithi ethi hawa mhlendebele ngithi sheme Bantwana benkosi sisezulwini masila izibusiso lapha zizonke uma ungasithola isibusiso la obheka izinto ozenzayo uphinde uyoqalaza kini njengoba yayisho umshumayeli uthi ufuna amacala kini wanikelele ukuze izinto zakho zilunge uNkulunkulu mina ngimbonile eManazaretha ushemba kehlulwa ilutho uyabona nje nalaManazaretha adutshulwayo ayi mina ngufakazi ukuthi umfowethu akekho lo engihamba naye mina kwakufanele ngife ngoJanuwari kodwa ngizange ngife ngoShembe amen uShembe wavele nje waqhamukisa iquantum insizwa kufanele zingidubule wathi ngena la Ndebele ngingangenanga kodwa ngizwa ngazo mina ngangilo ngikhona sekuze kwavela futhi ukuthi ngangibulawa ihlobo sami sibanga imali ngoba imali lena hayi noyesaba Manazaretha ngiyabonga mina ngoba imali engiyithola ngayipho uShembe wasibusisa uShembe thina ngo2004 mina ngaphuma ngo2012 kodwa leso sibusiso namanje sisanamathela ngoba lo msebenzi akayisibusise singawucelanga ngothando uShembe unothando ingakho nathi ngiyagqugquzela ukuthi asibe nothando Manazaretha angazi uma unenhliziyo ebusweni Nazaretha uphinde ulunge kuphi ngoba phela le ndawo isekuqaleni sekugcineni futhi inhliziyo Manazaretha yake ilungiswe umshumayeli nomkhokheli ayilungiswa intshumayeli ilungiswa uwe ukuthi uzitshele ukuthi ayi inhliziyo yami ke ngilunge nami ngoba ngisendaweni kaNkulunkulu ukuze ngithole ibusiso intshumayelo ngeke izikulungise ngoba uma uthi awufuna futhi namanje uma uthi hayi umchulu ngemzonto vele kube njalo kodwa uma uthi hayi ngeke ngivumele mina ukuzonda umuntu ngisesontweni ngeke ukwenze ngoba uNkulunkulu uyamazi ukuthi uShembe akekho futhi omunye uNkulunkulu nabantu abahamba emhlabeni babuye ezulwini bathi ayikho enye inkonzo khona le inkonzo abafike bayithole lezulwini kaShembe ngiyacela abantwana benkosi nami ukuthi ngehlele ngezansi bengizobonga nje uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu angenzela into enhle nani niyazi ingane noma uyithengeli into enhle ke kufanele uhlale uma izizobonga ukuthi baba ngiyabonga impahla ongithengele zona uyawujabula manje nami uNkulunkulu ngisazophakamisa iflag ukuthi inkosi uzungangikhohlwa ngisakhumbula ukuthi ngasizwe uwe inkosi ibusisene kuzwini Edwa ubantwana agamani angante sasibani nabantwana ngiyayikhetha inkosi enhle yakithi ebuhleni bobuNazaretha ma kube kuhle ukukhuluma kini Manazaretha
ngoba ngisoni akufanele ngabe ngiyama phambi kwenu ngikhulume. MaNazaretha engcwele bengeke ngisukume ngithi mangiphuma la ngishona ngaphandle ngibona insizwa esasisebenza nayo noma esisebenza nayo ngisashayela ngibona uShaka lapha ngisuke ngicabange indaba yakhe uShaka ayengixoxela yona ngalo Shembe ngoba sibuka sideleleleka masikhona phakathi emkhandlwini okhona noma la sisebenza ngakhona ngale ino lezithi ibomvanyana uthi uShaka wemchunu uyazini ukuthi uShembe lo omkhonzayo ngoba akaze ayigqoke namanje ingubo uthi uyazini ukuthi uShembe lo omkhonzayo unguNkulunkulu. Ngithi mina usho ngani Shaka insizwa nje ekhona erenkeni siyaziyo evele nje ibhizi noma ikhuluma nomuntu ayiqondi kahle vele idlibhize nje ngithi madoda ukhuluma ngoShembe mase ufuna ukungiphoxa ngoba uyaphoxana athi uShaka ngike ngaba nenkinga emchunu ngaphathwa esinye isifo esiphatha amadoda uthema esimphethe wasengihamba zonke indawo wangenelela zonke indawo kodwa wasezwe indaba enkulu ngoba ikhona lezi insizwe ezithi makuza uShembe endaweni zikhulume zithi uyeza umkhululo weziboshwa zathi uyeza uShembe ezimbankomo engakwazi ukuhamba ethi mayithatha unyawo ukuze uyofika lapha kumshumayeli kufanele akathathe noma u30 minutes ehamba aphumule. Ngikhuluma ngendoda ngikhuluma ngamanga ngikunayo le ndoda ikhona lapha namhlanje kodwa isiza kuShembe sebeyinquma umlenze. Uyabona ukuthi uShembe ekade ifunile le ndoda ethi ayize kuyena ayaphi uthi mayefika kuthi ngolenkosazana ethi baba ungibona ngize nje lana ngizwile ukuthi uNkulunkulu ngizocela ukuthi ungiphilise sengihambe zonke indawo lezi engizazi ukuthi ziyaphilisa ngicela ungisindise ungiphilise. Uthi uShembe uthi ngolenkosazana niyawazi lo Musa owade uhamba phakathi kwethu uthi mntanami uthi mntanami wathi mayefika wathi ngithi baba ngizocela Nkosi yamakhosi ukuthi ungiphilise. Uthe mayesemnikeze wathi thatha amanzi thatha amafutha uphuze uthobe ugcobe namanje wasinda kuleso sifo. Sengishwele ekuthinini bengeke ngisukume ngoba benizothi ngikhuluma iphutha ngikhuluma ngomuntu mina engithema ngiphuma ngithi ngiyokulungisayo nangilapha ngaphandle kodwa manje usebuya kabuhlungu ngoba usebumlenza usekho. uNkulunkulu wayekade emthandile ukuthi buka le ndaba ngoba wena ufanele ube khona la kuleli bali. Ngikhumbula indaba enkulu ngikhumbula indaba yami kuyo le industry engikuyona sithema sisebenza ngoba sisebenza nje 18 years ngidriver lapha kuthe unyaka wes18 sinabaholi ke abasiphethe ekade behola phambili besithi amaphoyisa aserenkeni base bethi ke mchunu awuze nawe la uphathe la udrivela ngakhona ngiphathe la ngaseyuvela bese ke wena usibhalele ngifuna ukuya kuShembe ngoba le kuneyindoda esinayo lapha ethi wena lenyanga yakho ithi indaba enkulu uma sesilapho sesithi ke sesisebenzile la sekufanele ngabe siyapronyotha manje sidudaneke siye kobaba abasiphethe sithi bobaba siyacela ukuthi nisinikeze umsebenzi. Usho ukuthi umsebenzi bengasinikezi ke la obaba bebambe beyeke obaba sihlanganise lento sikhuluma ukuthi hayi ukuze bazoza ukuthi siyakhuluma simese lezi imoto zabo zingasebenzi kanti sesiyixoxa simiseke imoto zingasebenzi sifike lapha eofisini akhona abafana abaphatha amatshe la alokhuzana bayishaya inyoni ishaya masinyane inyoniwe benze njalo lapha eofisini bathukuthela labo baba nabo phela banazo bethukuthela labo baba bethi kodwa ukuze
sibatshengise ukuthi lo msebenzi wethu lo msebenzi sibakhashile abantu bangaphansi kwethu asizibabuyisele ngoba ngeze ubonakala umuntu wrong manje mase kufika amaphoyisa besiyeke nje bese bebiza abaholi ngikhona ekuthenini nami ngabe ngumholi lapho ngiyabhala ama-minutes aqhama ngapha insizweni lezi zethu ama-minutes aqhama ngale ekobaba basiphethe ithi indaba enkulu mase kunjalo iyenzakala lento bese kungena ifoni ekhaya kuthiwa usisi wami ke uselimele useshonile bese ngisuka ngehla ngiyekhona kwenzeka nje le ivuvaba lezi kuyadutshula kwenziwa yonke into mina sengisekhaya beze bebizwe bekhulunywe kuthiwa senenzeke iphutha ke madoda ngokuthi nidubule office nanokuthi nimise imoto zethu sizokwenza kanje na sizothatha lo daba silisuse la silisele ehead office eTalfontein lihambe udaba afike umphathi omkhulu afike umphathi omkhulu athi azizeke lezo nsizwa ezayizikhona ezazihola labashayeli befike beyikhulume le ndaba nomphathi beyikhulume nomphathi esethi umphathi hayi anobuya ke ngoba ngiyabona labo baba badlala ngani anobuya ke sizokhuluma ukuthi niphonyothwa nini kusho ukuthi wayibeka nje kanjani ayilensizwa sijabule nami ngijabule ukuthi sesiyaphumelela ke manje kanti cha lutho sithi masifika lapha sifika bahleli phansi bagqabile phela ngibagqaba bahleli phansi bagqabe siyabasaba manje ngoba asawuphethe lutho sesizokhuluma manje bagqabile labo baba bebize nga-1 endoda ukuthi bese elami lithi cha mina ngangekho ngangikhona lesikhathi kusahlala ama-meeting kodwa mase kwenziwa imbhikisho lo ngangasekho ngasisekhaya ngoba ngase ngiyo-athenda ukulungiselela usisi wami ukuthi usehambile bengayizwisisi kahle bese-ke umavuso ube umlungu athi umlungu hayi ngempela kuyiqiniso lokho ngifuna ukuyala endabeni kaShembe bathe uma bexoshwa labafowethu laba abawu-5 kweqa mhlambe iviki noma amaviki amabili yasingena ipromotion yasilifuna futhi igama lami lakuphakama futhi igama lakuthiwa umchunu ngoba usesebenzile akeze azothatha umsebenzi wakhe kwase kuba khona imvunga futhi ukuthi umchunu uzoza kanjani ekubeni wayesihlasele esidubula nalaba bantu bese elithi igama cha umchunu wayengekho wayelokhuzaneni ingakho ngithi mayiqala njalo ithi iyakhulunywa indaba kaShembe ihlale imvuselele ukuthi ushamba uNkulunkulu ngoba uthe sekufunwa amagama ukuthi abaphronyoda ngase liyabizwa lela megama ngathi mina ushamba uNkulunkulu kumina yokuManazaretha ningangibangisi lethe ngishoyo uShembe lo mkhonzana uNkulunkulu kimi musa kungibangisa ukuthi ngisho kanjani ngoba lento ibonwa ngamashama ona amahleli lapha bethe indoda umuntu wakho ngithi akusumuthi lizinyo lezibomvanyana ezenza ukuthi ngibe lanani ngisho ukuthi uNkulunkulu olesimkhonza eManazaretha uNkulunkulu namhlanje kusasa nanini kodwa bese senza shoyita yodwa ukuthi hayi musungizonda phela angimusa ukuzonda phela futhi nawe ngoba lento esibambisene kuyona inkulu kakhulu uShembe mkhulu uShembe isiduli umshana ugcwele wonke umhlaba yabona yikhe noma ungaba nebhluka lodwa yabona umuntu uShembe nezinto zonke emhlabeni libe lodwa ibhluka ulithathe ulinde ulwashe ulinde lomo uvuke kuseni ulayini uligqoke kodwa ngoba unoShembe uphelele wena sale singabonke sisine kuzweni Ngiphakama nokubingelela abafundisi ngibingelela abavangeli ngibingelele abakhokheli ngibingelele abashumayeli bakuleli bandla kanye nebandla likaMenzwezulu nomhlaba amen ukuhlabelela ngathi kumangele ilokhuzana abangcwele ngithe ngiyahlabelela nangeviki eliphelile kanti inkonzo siyavala waqonqotha umbhobho mfowethu awu ngahlala phansi manje ngiyabona ukuzophinda futhi athi samgcina umshumayelo wethu ngiyabona ukuzophinda namhlanje bangcwele bafowethu nina niqala ukufika la kuleli bandla lapha eTalfontein bafowethu sihlezi noNkulunkulu
hlezi noThixo phakathi kwethu. Uthi omunye ngelinye ilanga wayothatha ushansi nje athi ubone isikhala ukuthi engangena kulesi sikhala. Usefika lapha nthi hayi ngathi akunamfundisi lapha na ngiyafisa ukuthi ngaba umfundisi lapha. Yathi Nkosi yaMaNazaretha hayi khululeka yimi umfundisi wakho. Njoba ngibingelela nje ngibingelela ngempela umfundisi waleli bandla. Amen. Bangcwele sendabeni enkulu. Bafowethu nani nifikayo lokho sikukhulumayo kuyona inganekwane. Omunye uthi hey abantu bakwaShembe banazi inganekwane. Uyixoxe ngaze ngafikela na ubuthongo. Cha bangcwele ungafikela ubuthongo mfowethu. Njoba silapha enye insizwa eyayifika lapha njengathi nje thina sifika namhlanje. Ngayithola lapha esangweni. Ithi ngize lapha kodwa ebusuku ngibone kunabantu abaningi kodwa manje abantu abaningi ngibaboni. Ngithi hayi khululeka. Abantu abathandaza la bazoqhamuka phansi ematsheni. Engayiboni yethuka lensizwa. Ngoba engaqondi ukuthi ngithini. Wathi masebone uhamba nonkosikazi uthi nonkosikazi uyakhula. Akalala ebusuku. Njoba ngilapha nje angibazi ubuthongo. Ngathi hayi sesindile. KunoShembe phela la. Bangcwele yahlala lensizwa sinawo lapha ngasegate. Sesiyamtshela umama ukuthi umama bangena ngale. Mayihamba idlula egate lamakhosazana. Ithe nje mayiqeda ukudlula egate lamakhosazana ijike lo mama. Ithi hawa akaboni ukuthi akaboni nomanye umama. Athi hayi baba sengisindile. Nawe ngoba ulapha nje susindile manje. Akekho umuntu udokotela ozomthola ozosusa lesifo zengaso. Uye lesihlangene ngaye. Bangcwele ngoba silapha nje sibhekene nalo dokotela ongabonwa ngamehlo kodwa sikwazi ukumbona ngamehlo kodwa sibone ngathi ufana nathi sifuna omunye ngathi umhlophanyana bangcwele. Bangcwele sihlangene ngendaba enkulu. Ngizokhuluma okukodwa manje mntaka sengikhulumile okunye. Bangcwele ithi indaba ngelinye ilanga umkalwendlela ekhipha umhlangano ubheke entabeni ingcwele inhlangakazi. Mhlawumbe abanye babuza ukuthi uShembe wayekelana uyenhlangakazi. Hayi uShembe wayesehlishe kakhulu. Intaba zonke zakhe. Khululeka zonke intaba ezikaShembe. Bathi mayisendleleni umkalwendlela amisa umhlangano. Athi hayi umnikazi walomhlangano akekho la. Bathi abantu hawu ungani ukhona ubaba omkhulu nje. Uwe nje baba umnikazi womhlangano. Wathi hayi umnikazi womhlangano simshiye emuva. Akalandwe. Ungajika ususe homisi kuthiwa jika futhi ubuyele emuva. Angisi uya lapho umshumayeli kubantu abajikisa umhlangano usehomisi. Bangcwele sendabeni enkulu. Sendabeni enkulu bangcwele masila siphambi kwaThixo masila. Wathi umkalwendlela wama wathi umnikazi walolu uhamba akekho la usemuva simshiye kuphakameni. Bangcwele bathi wathi umele emuva wathi hambani nobiza uthi ngolokubathiya ukhona ekhaya nifike nibuye naye emncane ngangalowa mntwana lapha emncane. Umama wayengavuma ingane yakhe ithathise lapho kulezi ntaba wayengathi ingane yami le. Bangcwele bathi umama wawavuma wathi mthatheni hambani naye. Bathi mabefika entabeni endleleni umkalwendlela wambamba wamphakamisa wamphakamisa wakhuluma naye. Bathi lokhu ivuma ingane wathi wena uzobuye ungizale futhi. Bathi balisa lelo gama lithi uzobuye ungizale futhi. Bathi wena uzobuye ungizale futhi. Ngoba silapha nje bangcwele silalele umkalwendlela. Bangcwele ingadideki bafowethu siyophelele masila. Ngakithi bayibethu uShembe uyabavusa abantu kodwa siba abamkhombo womvusa. Awulaleleke namhlanje. Ngakithi umfundisi uMathunjwa usebenza eThekwini. Mayisebenza eThekwini uyeze ekhaya ngangayixoxa ekhaya le ndaba kanti khona ingane kaMathunjwa ngayibona ikhuphuka ngoDonga. Ngathi hawu kwenze njani manje sekusukile komama.
wathi baba usukhuluma ngomama wami phela manje kumele ngisukume ngibe bancwele bathi eseThekwini wezwa ukuthi umkakhe akasekho ekhaya seshonile kamfundisi Mathunjwa bathi uMathunjwa kudala abantu bakudala bebenenhlonipho enkulu kakhulu uyuza intshumayelo zala ekhaya usizwe esebuhleni uma ngaluke ebuhleni ifika kanjani intshumayelo zala ekhaya ngoba ebuhleni bekufuneka ihanjiswe umshumayeli ubani weqha umshumayeli ukhona umuntu osazana nabantu basebuhleni ngaphandle kamshumayeli kakheni bancane manje mayifika uMathunjwa phambi ephakameni bathi inkosi wayiphandle wathi mefika wabiza inkosazana wathiwa amakhosazana ashode ebuhleni afuneka amakhosazana akekho umuntu ongathwalanga isandla ekhanda nami ngayibuza ngathi kithe esandla neze wenkosi kuyobanjani makukhethwa lezi ngane ngoba zazithina nje azazi abanye abantu lezi ngane umthetho la ekhaya siyayifundisa kodwa zona zazithina umthetho wasezulwini siyayitshela kodwa zona zazithina abazali bazo kuthi mayiphuma lapho baba uzongithengela idanolo akudliwa danolo ephakame akudliwa danolo ebuhleni ngelinye ilanga sake sahambe kuseni kusa siye ebuhleni sihamba nawo umshumayeli lo masifika lapha sihamba nomunye umama uphethe isibuko uyonikeza inkosi isibuko ekuseni kusa masifika lapha uyazi ukuthi ungenwa kanjani thina sazi ukhona wazi ukuthi ungenwa kanjani ebuhleni asazi masifika lapha safika safola lapha ehlahleni sayibona inkosazana iqhamuka igijima iya ngapha uphakamisa isandla umshumayeli wayibiza ngayibona isayini ithi umuntu methu uyoshemba kajika ekwenye indawo yasayini ukuthi iyasizwa ukuthi sithini kiyo yayongena endlini yabuya yajika yahamba yakubaba ithe mayisibuya kubaba yabuya isizothile yezakithi ekuseni kusa kusempondo zankomo siqashile lapha bancwele ngoba silapha siphambi kwaNkulunkulu uyathanda uthanda siphambi kwaThixo kokuphelele uyabona lokhu kugula nakho hayi namhlanje ilanga lakho namhlanje kuyophela ngelinye ilanga bancwele uMathunjwa mayesefikile angiqedele indaba bathi abanye mathi bekhuluma lapha kulezi zinto zethu bethi bavele bavuka umoya bengasengasebenzi ukuthi bathini bancele mayesefika lapha na uMathunjwa esebika ukuthi baba ekhaya unkosikazi wakho unkosikazi wami akasekho emhlabeni wathi inkosi yathi yabheka izandla yathi Mathunjwa unkosikazi wakho akadluli la ngoba silapha nje bangcwele siyodlula ezandleni zonyazi lwezulu uyathanda uthandi uyakudelela kodwa uzodlula khona ithi hayi akakadluli la ithi bhala nkosazana ingabhalani lengane yethu njengoba zilapha bakuthiwa bhala ushambi vele ethi bhala uzobhalani manje yami inkosazana yathi bhala yathinta ipeni inkosazana ngoba phela uzobhala kodwa wazi ubhalani manje bathi yasithatha iphepha lokhuza umfundisi Mathunjwa ithi lifakela ngaphakathi umphefumulo kankosikazi wakho lo hamba naye ekhaya bancwele ngoba silapha siyokuphelele bancwele wathi eqhamuka entabeni zasekhaya eNdulinde kithi kusemandeni wathi eqhamuka entabeni zaseNdulinde uMathunjwa ubona ngaphandle kuyambiwa wathi edonsa ngasekhaya wabona abantu bebaleka bathi hawu kwenze njani nawo nabaleka na bathi hayi kufanele kwangena inyoka la uthi le nyoka le ngishangwisa lapha emhlangeni lento bengiyiphethe benginika ushembe ilahlekile wayivuka umama emsamo Nkosi ibusise nimzini wena ufanele ukubongwa ngiya
ukuletha inkosi enhle yasebuhleni bamaNazaretha. Ngithi angibe mfishane kakhulu ngenxa yesikhathi. Ukuguqa kwami la bengingaqondile ukuthi nami ngiguqe. Kodwa ngenxa uShembe lo khulunywa ngaye, ikakhulukazi obaba bakhuluma ngoShembe, inkosi yesine, uthingo lenkosazana. Ngithi nami angisukume ngibongele bantwana benkosi bengekho ngesikhumbuzo, kodwa ngesimo noma uNkulunkulu okhulu angenzele khona. Kuyalo ukuthi ngihlale phansi lokhuluma umfana kwaKhumalo ngizalwa kwaLivuno. Bantwana benkosi, uShembe ukhulu akwenzile kimi naphathi kwalomuzi wakwaLivuno engizalwa kuwo. Bantwana bakaNkulunkulu, ngikhumbula njengoba ubaba esho ethi uShembe uyena ophethe imphefumulo yabantu. UShembe esikhuluma ngayo omnikazi waleli thempeli, uthingo lenkosazana, ngafika kuye eLinda. Inkosi ike yakwahamba isikhathi, ibandla likwamandiwe, kodwa singaboni, kodwa isitshela singanaki. Inkosi yayingaphumi, uthingo lenkosazana yayingaphumi, yayingothiwa, kodwa makuthiwa iphumile ngalelo langa, yayithatha abantu abalishumi ngaleyo nhlanhla. Ngalelo langa lelo kwangobaba abalishumi, kungomama abalishumi. Yabe isingena phakathi kwethu, ngabika ngacele ngucelayo. Yayisithi inkosi azange ikunake lokho engushoyo, yayisithi cela uShembe kwandisele insuku zokuphila. Ngaye ngabindeka ngadideka. Bamazi umvangeli wayesebenza nenkosi, umvangeli uZwane, wabe sengithinta lapha ehlombe wathi khuluma, ngoba ngangibindwa yilento eshiwe inkosi yamaNazaretha uthingo lenkosazana. Wabe sethi ubaba, wabe sethi umvangeli uthe ubaba thanda ucela insuku zokuphila, ngoba uShembe wayeseyibonile insuku zami zokuphila useyiphilile emhlabeni. Ngasho wathi inkosi kusisi bangcwele kwakuJuni kwadlula uJulayi, ngo-August sathi sisendleleni siza ngapha eGoli, imoto yaphinduka nathi. Imoto kuyakuthiwa uShembe mawususenkingeni uyamkhohlwa, kodwa ngakhumbula ngalelo langa ngokumemeza, ngamemeza uthingo lenkosazana, sasinda sonke, akekho walimalayo. Ayibonge inkosi yasebuhleni bamaNazaretha. Bangcwele, ngithi angibonge uNkulunkulu kwalo muzi. Ngizokugcizelela lokho, angisho ukuthi unyazi uShembe munye, kodwa namhlanje sisesandanezwe ngothingo lenkosazana. Bathi inkosi ukuba khona kwaleli thempeli kwakhuluma umfundisi uNgema osesekhona namanje wasemaqhaweni. Uyafika wayiguqe lapha, uthi sahamba saya enkosini yamaNazaretha uthingo lenkosazana, sathi sizocela igama. Leli gama bangcwele azange liphume esigungini esithile ukuthi kusesandanezwe la, kodwa leli gama laphuma kumnikazi wesonto kuwuthingo lenkosazana. Bathi safike saguqa, uthi umfundisi safike saguqa, sathi baba sizocela igama. Uthi inkosi yasukuma yayihleli phansi, uthi yabheka empumalanga, yabheka entshonalanga, yabheka eningizimu, yabheka enyakatho, yayisibheka phansi kwetafula, yathi kusesandanezwe. Yenza kanje. Bantwana benkosi, lokhu ngiyangithanda ukuthi ngikukhulume, ngithi ngiyabonga engilozini lapha ekhaya. Ngiyabonga kuShembe sangithandile, kungafanele kubuya ngithanda ngokona nangobuntwana, kodwa uthando ayalibonise kimi lungaphezulu. Bangcwele, ngoba ngithi ngiyabonga engilozini lapha ekhaya, ngibonga ngoba mhla ka-10 January umfowethu uye wagula kakhulu, noma ngithi mhla ka-10 January umfowethu ongelamayo uye wadlula emhlabeni. Ngeza la ngazobika ngathi umfowethu usesibhedlela, ungena esibhedlela kanti uzodlula emhlabeni. Kodwa ngaloNkulunkulu isihlangene ngaye la uthingo lenkosazana, uthe uma edlula emhlabeni wayesemthatha ehamba naye umfula wangakithi iNcome, wayumfaka lapha eNcome. Wathi unjani mawunje wena? Wathi uyasibona isikhumba sakho sinjani, ubani othedla nomuthi? Bantwana bakaNkulunkulu, emakhaya ezala kuwo siphethwe sinabazali.
ngizokukhuluma lokhu ngangisenkosini ubaba uMshumayeli waye wangisa kubaba njengoba ubaba ayisethemba lethu ngihambisa umntwana ngithe mangifika ngabuya namafutha umfowethu mayeqala ukugula ngamnikeza ngethemba ukuthi lamafutha azomphilisa ngoba buya kubaba wayengafuni lutho ehlangane nesonto wayengafuni imanzi engafuni mafutha enelisiwe saguqa phambi kwaba bengafakile uNazaretha uyiNazaretha ngoba wayephanjaniswe ikhanda nezilwane wafike waphila lapho uthe kodwa futhi mayephila wayesengena ukugula kwekhanda mhla ka10 wadlula emhlabeni uthe umedlule emhlabeni omkhulu ke nomalume abasiphethe basebethi hayi mfana ngoba engathi kulokhu kwalenkolo yenu akakufuna ke simuse kubantu kwababonayo wabe semusa khona umkhulu lo mama ufike nje akhuleke bese kunikeza akakunikeza khona bancwela angikhulumi kabi esontweni angisho ukuthi ngithini kodwa nanti ivesi uShembe ulibhalile angilazi ukuthi ngoba ngiyangizwa uManazaretha umelitolika athi hayi wayengasho lona verse 45 kuyisono khona lokho ukuphatha umuthi ngesandla sakho uyikholo yokufa nokufa Shembe ufike wabuza lo mbuzo wathi ubani wathi sebenzisa umuthi uyazibona ukuthi ungcole kanjani wamhamba wamgeza ingcome wamgeza uthe uma afika esangweni lesikhaya wambeka ekhaya wathi angeni kuleli khaya lo muse nongcolise kanje bangcwele ekhaya inkonzo yobuNazaretha yamukela ngokusemthethweni isabatha leli lamukela ngokusemthethweni kodwa ke ngezimo nangokuphambuka njengoba inkosi yathi ubani bethi akasebenzisa umuthi kodwa ngiyabonga abangcwele wavuka waphila ngabuyela enkosini yamaNazaretha kwamqelisa ukugula esevukile futhi ngaguqa phambi kwehlalo sobukhosi umhlangano uvale mhla ka24 January ukugula kwakhe kwaxake kakhulu ngafika mhla ka31 ebuhleni kubaba ngihamba nomfowethu usegule kakhulu ukhona la angikwazanga ukuza naye ngenxa yokugula nakho ugula kakhulu uphethe ukufa esingakwazi uphanjanelwe ikhanda yathi inkosi imbusise bangcwele waphila namhlanje uyaphila ibonga Nkosi kodwa engubabaza ngizobabaza uthando uShembe angithanda ngalo noma angivikela ngalo uShembe bangcwele umzali kithi ngithe uma ngibika ngithi Nkosi ngisacela umsebenzi wezandla ukuyiphilisa ngisacela baba ukuthi ngenze umsebenzi wezandla wokuthi ngifuye imfuyo izimbuzi ngathi ngakaqedi wangimisa kwathi uzoyithatha lezo mbuzi ngathi baba kuneplaza ngasemzini wakhe ekuthuthukeni eGoli ngizozithenga khona naseNewcastle bangcwele uShembe wanguza omunye umbuzo wanguza kathathu namhlanje impendula ngiyitholanga ngazi wayibuza ukuthini kodwa ngiyakuhlonipha kushoyo futhi ngeke ngisadlulela phambili wathi uShembe kimi uyasazi isikephe athula wathi uyasazi isikephe wathi basob athi Nkosi kusisi bangcwele ngalokho angazi kodwa ngibona uthando ukuthi uShembe uyasinqande kwezinye izinto ezisihlela esingakwazi ukuyibona ngamehlo enyama ngithi angibonge uNkulunkulu angenzela khona nothando ningeloza lapha ekhaya njengoba ngikhuluma nje ngenkosi yesine uThingo lonkosazana ngithi bangcwele inkosi ibusiseni kuzwini siya kunabashumayela bake balanda ebuhleni bedayisa imbuzi kanti bathenga imbuzi ezichithwayo batazwa
Amen.